Mwana musaisia muthanyani wa umuthi thini wa kilungu kicha kuwivata na chovyo cha wia ni va mutongo TV ngwatani ya mukamba twitha twinanania nomwe ula wimandhia chawe chake cha kila muthenya kwa gusovya wathi kana kuwa wathi nita wa Steven Mwamakwate na nako kuma yu mbaka muthi wa kilungu tuthi tunene nake vaka thayo ni kauntini ya Masako. Na indi mwendo musaisi ni tuwapika bandhini kwa FOG Studios nikanda ni wesethia ni tuwakuna wia waku mbathi kana kuproduce mbathi kwatiana na kwa kuma yu mbaka muthi wa kilungu nita wa Steven Mwamakwate ndata na tinda nesa mazito mako nita wa Jeconias wa mwendwa kutune kitui ndi tuita Masako ndi bando kumeawa ya uwa studio na yu Jeconias na FOG sia siuma ba Jeconias ti sito yakwa ya kusiawa ila nati ni thakwa na FOG ti company yakwa ya ku record mbathi kana kwini thiando na kumawia mbathi cio sikapia sika na ngamaebuya na uyu oni wewe wako oni wolangu na uno mundu tesa makobisi yubane papa kumya lewa kwa kila muthenya ana waone umete wawe yani anona wende nesa kumanisha uyo no weekend nundu wenda waza kwa na mundu munene itende cheke konde na tikana manisha uno kukwata kindu oya wa kuni wa wathi ne oya musyo ethia kindu cha mbenga ino kwitita unduni na kindu cha kele na kitalendi yesu kana ne muthinzi yosu kana wina sindula siende kana ndi no akwithia wina wa yosu no so tabia sindu isu na ino ndu nikandatu manetwe kwa producer na ndu wathi yomoyo no mbo tutini wakana muketa oka intro tukiguo ka mbondo nizi ando kivathukani me wendi kivathukani mbathi ni mithemba mbingi mbathi tusieta lingala although lingala ni local lakini sieta 7 mbathi tusieta raga tuwasi hip hop tuwasi mbenge tuwasi reggae yuni raga kana no pe reggae na pe raga reggae tia laila na raga ningi tila anyway imbathi siekithoni kingi na ndiye sewa nangu kune intro ya chao nangu kune chao ya niyozi yo niyo mobisi yu bathi bingi ndo batu ukambani bathi bingi la mukamba wina ina wathi utambenga na wathi wa mbenga we maanisha akatindile kalaka gitaka umana mbenga ni muni lo kana beka kitila umana ibeka dila ka umana tete ubena ka umana mbenga tiki kamba chuja ka umana kana ngitae ikuthini ando jumwa mbenga ni mukinile wa wathi wa mukamba no mukamba ba ndo wina wathi wake bono mukamba ina wathi wake so na one kone ndize wanangu ne chao nyangoneta wa mundu wita ngongo ni siye mbete ngongo ni wako nete nyangoneta ngongo ni siye unune wa mbete ngongo ni zindo kwa mini mundu no zia mojumbe nyangoneta ngongo kwambia ngongo kindu yichune iwe chambitu chambicho ba chambicho ba na nonya na kunia wathi wa mbete ni ukulia kwa kumundu wangu ikiembete bede no nina nengwesa ko kaikari ni yo yanda binawe unonya kunia wathi wa mbete na woka kilaka mbete kenda kuthi ukulia kwa ndangu ikiembete mwana kaina ndo matho wa wathi athi wangenda munana athi wa tiaba aye kawandia nyitikala bani metelete muzinda cia kaisi akazi yangi akaisi yonge akazi akaisi yonge yakitio mwaisi yu nani ukule yuma na kwambia ata kindu kino kisia umundu asia wanacho wasi wa kuna keyboard ebi nda ata yi nondo wathi wa mba kwambe kwa kuandika na ndikine standard 1 mundu standard 1 nda hasi kuandika imagine ni thani yego twima mondani panda na ina na inawa nenda maina wathi wake kwene manie kikuyu kyolo manina kimbele mbele na ina we yeyita wakalime kanzia nzika natelele ni muzisi ina meya inazia kalime kanzia mazia natelele akimazi kikuyu naterere ugo mani ngime kalime kanzia aje naterere oriyo na gwaye naterere orinya naterere nevanya nina kikuyu na iwane dia no matawala so na inia wathi wa minister standard 1 ko ikuru mazikino kwina azia twa jotikeno na zabayo lo kana na ya mundu ni ungi ko ukindu wambe yu undu wona wamanie ugetha na asieto naguo nuna nje ilobi wona andu maikona na mwana kuoza wambe wekati igila kika ibinda yonde ukika undu waku ngai no kutwa abandu wake measu wake wendi usunde ne wako
so nyila na mini school form 4 na nambo ilo bingi manda kutu college nina record wathi wa kwambe weta bwana Mungu 06 na record wathi wa kwambe improducer langu ni aitha ni wange mwenda ningwa naona unduzi kuna na wela isi na kwa nyuguma tukwite na twitha kwa mathao ma Sunday school na thao kanja ni tangaza le tune ngikia maindu ndio unatangaza sai kwa kutangaza ndia tangaza indio ke mathao ni magwathauka kwe school kuma tena nyine the anje nda kutangaza ndiye ndokuna na etha ngwimanze kwina na namba cia kwa ngubundisia makwaya kuno ndukuma tena nethi to naguo tio nene nawo ya bandu so kone the producer la ndiye kwake na hundu naigwa wali kangone muno ni school ondozu wali kino getha nyimwene na inaguo tio no na kitie kwe kalane the ndina nzengi ekando menzie aje nondo wa indi no wangai wa mbombeta you F4G wa bingu yende F4G kindu jambe na onda byandu F4G yeumie pambe ndo F4G ni F O na G maanisha favor of God kana chendi changai na F4G yutabisia ba F4G na ni form 2 na somea skuli yetu akisasi wiko wake tu nikomete si womo ni form 2 mundu ogie na umele mabati na ngama bako bakubena kitanda chako yini tio ina kiti yini sio ale yini yini yeze ngama bakubena kitanda chako na hiyo ngama yangulia ambe kumwa mundu uketwa fog mtu akwetha wambia ni la fog ya mumbi lakini ambia ni favor of God mundu kekalana kone mwezi ti mundu ogienda otoni nyini kometa oka ngama ba na ambia kumwa mundu uketwa fog kwa kubile yito toke ndo wote na wetha utapasi ando kana we mwene wa muona we mwene okela mundu otandoto yake tu gani yake lakini no mwene na metho kana ni wako meto tio itoloete ikamu muno kitha yo no itolo lakini oka mundu ndandabia lakini okonga manambe kuma muthu getwa fog onieto tumwite molaika ndo naye mutangi wai mutangi ndo naye mutangi tumwite molaika wai mutangi naye mutangi wai mutangi hivi nije mutangi tena aye ni ti progressive na tangi wana kana na uzwe ba mutheu ezo tu capacity ndiko na hivi ndio yo wai mutangi aye twine F4G kwa tutabika ka story ukawambia ngisi hata buko kwambise yu ndiambise studio ya F4G na ina kwata mea kwa ula producer wangu ni wathi wako wambe inokie na asio kama saku undangu ni ailo bikayole asio kama saku noka na mbio mande school na high school wasomea chawi nasomea production kope ikosi ita production kila na ndio somea ni ita na ndio somea mwalimu waseta hiyo na itio ita ndio somea mwalimu no na ndio class ni cha music production na ndio kule mwalimu nina kwa na wathi nezo kuna keyboard hivi nina kwa na wathi na we keyboard ni wathi ndo na unya keyboard ni hata kwa computer ni ambombonia ambona mukulia wathi uzwi computer ni nina microphone na connect na mune waina na tinino ne we kata ulikano ni wa siene likanete andabyo na eleka na mwe ubu wathi uzwi computer ni wandika CD ni hata amboni no na elobani CD nyina ambio mana ku record na ambito soma wamania ku record utambito soma ina manie ku record na ambito soma nundu na kwenda ndia na mokulio na kuli mwalimu mokulio azo na ambao nzungu alafu ambia kusoma ina no mabuni na wako computer kanini in fact ka 10 GB na minoka wa na ambia recording yakwa yambe na ndi kunia mundu wambe na wathi walika computer ne thondi sekela ngwika okay ndio lo ningina ambia zo mambe ndo amba school okay ena mazire ngwa njolo naona ndo nezo tho siro ningi sindu cia sokinga kuna ambia na sindu sistema ana piu ndo mixa na atumia ya chuma kwene na mic na atumia ya chuma suambe na bore record wathi wazo kelele biu ndizo ndu masia umagwa kelele lakini mwalimu wako twa ndo mono no kaako kombona nje balana kwama na naendea yeah na oyu bikita ba ibinda yu kuma you ugroya tata ndino wa uyowa kwa ku produce studio na kweta F4G na imanise chendi changai kuma wadhambe na record ndi ibinda na mu studio kwa kutemondo na hii nguma ti ando matebo no niete through okoko kwako na through studio ngona ndo ngi mayume labo na ndi mwaka ndo umela cia ndo atatukanele makumilo ketha ne mama nika to kambani asa muno kambani kwa u nenda na kwaze nende nesa na manyesi ndulande isi ngidi zio mina school na manazi ndulande isi anambe yoko na we musio lakini kindo kila producer
withi ya wanacho ti ona ti kiloso mamuno kisomo kitonyo kwa to mouse kimano kutumia keyboard kicha computer mano balance yo sindu lakini kintu chala kitha kimutozi yatu acho ukamana ila wazi we yulu ila windi ila wazi ila wele kusungana muno ni webana usunguzu ya lobichapa kintu chala kitha kimutwe no kasoma kwa kuniondo manje mata kumanika yolo kitha undu wina guo ti undu wako ziye bandu na kuye yeah na ila ko kilia talent ilo so bia celebrity ukesita mundu sino kanguma ometa ba kwa kuwe ata ni wa moyo kindu la kide ni wa moyo ni andu na ma record kana na ina mainithia maina wathi wa manika witha ni thani mundu wonthe na mino mwinithia ninya witha ayuta studio ya F4G ni ikwaze ni nangu ni ile ukakunia mundu wathi uketha ni muthuku ndi wani ni wite moyo na bezi ndili changi awathi uthe muthuku mundu wonthe duniani unengo talent ni ngai na waine wathi ukamutethia na only ofumo kamanika ukaino kuota alanga maguino lakini no wathi no uketha no abika level yako tunga mbeza ziaku ukaotethia zio kwa video na wathi uketha na waotethia weta mundu ndu musanii ndo lego twambago the musanii na wina undungi paka indeko kama kazi o pamo no musanii withia na undungi unenga wo undungi nuketha waku ndu namba nukwemi wathi ni kindu chele kunenge mbeza siaku sia oyu na siaku sio kange studio na siaku ende nambe ndo ba kindu ke profit enta wathi CD tuzoba zina zilingi 45 na ukatayana ndo masama sembete muno uyambise studio wale kwetha wina chao na chao uyambise studio wale kwethia wina sindu nini na no withe wenda kana sino mbingi ne wale kwethia na keyboard kana ethanda utumia keyboard na utumia bado keyboard ke cha computer kina kikona wathi ichuma sio tone ta kingi ne wale kwethia na kindu cha kutumia kiwasia kana ukethia na guitar ukethia hii guitar ni ya atumia kutuma wazi waya ne wale kwethia na kindu cha kunya wasia na number 2 ne wale kwethia na mixer kana ukethia na sound card na then ni wale kwethia na microphone izungu tabete yu kila sino nini lakini zimbeza mbingi na ni wale kwethia na microphone ukethia na mixer ukethia na keyboard na ukethia na computer complete na ukethia na kwambia studio nzindu hizi basi ndo vingi mingi na ni mundu la studio ti nomba na ti zindu zina utabia studio ni mwene studio producer no studio ndo mundu ngokela baba kala mundu ngi pe mundu likaba kazi aiye nienda producer kana nienda mwene studio ndo uwethwa bana kawe studio tiwe studio ni mundu ni mabanga thi lobby na hii lobby pato abingwa pambe yego to F4G ndo mwene F4G no waibo na kuko yambe kwetu ndongi yeah aya na yu uitimino uyono kutethetia uyono no ndethetia muno dize wenda ni wenda zinlo nikire weta uyono ndethetia muno nyeni nweze yiwe yagwa no mavomvo na ndia na somea production ibona kusoma zinu na somi na uyono ndethetia ndo keyboard kiti chakwa keyboard chakwa azi tu uzio na badi chakwa ko mali kati kwakwa kanisa ndi yake tuna mbeza mbingi ndenda weta ngaka una mbeza yakwa ndio ngani kana mona ingode wingali ila uyono la mnyona badi yakwa ine ongali nio ithakasi yokundu bingi na uyono ku produce uyono uwo gwe no nengete mbeza mbingi no mbundisi ngekatika ko lakini ndiso byo ba ndio zala mundu na bundisi akamana ito onakaya kubundisi to bundi aziando no to bundi zo production na bundi zo production na kwe okabundi wote ne kindu twano mana no mundu ina kindu ukaima mubundisi zini point mundu ina kindu chucha uwinithia u ukaima mubundisi akabundisi wakongi kaboka mubundisi okazi ani wa mubundisi so to na mundu ina talent ino kwenda obundi wa asi Lucia studio ito mubundi azia anewe lo obundi kwa ndo mubundisi akabundi wakongi na yotu imi nae no ngwatithio baini nikenda weseria na kwa nondu no kola uproduce na kwa no ni the nitonyo utino bandu nikenda na kwa ni record yo mundu konda kwato mbeza ngawongali yue nendo utinaba ikeyboard kila hizi kida wana keys kono kwele sindu yuzi na bai sita wa keys pe white keys na black keys ko uni watengemea kuna keyboard keba keyboard jambe ya keys kana na keys ile mwazo mando re mi vazo la mi bo zidi yona yesindu isi binda muno no ndo no kona kikamba ndo kone kikila ando nyima konanga kigeta ki F sharp nijo ngwenda kwate kwa ndindi kaila kwamba ndo aye ino wana ko njale to bine bingo studio okay neza yu akona ngwe
yagelege wizo kange baba na we mina ino wako na wathi kwa hiyo ngungu wako kana ni mukune wathi ungi wa masekete no ni mukune wathi tayari ndo ile kutho kunia wathi na waibwa kwa hiyo okay wasa tutambile ba ukatioka wengi no kamina no wako na wathi yako ino wako na wathi okay you miaka tana yokete yuni nyengwe thangi produce wathi we you know what mondo angi tuo bangi diai wendo hapa tuango nano ndayo ikibori kona wala isi yo na kini amina kona jua kona ngwengwe ukiwasa practice ndo ndo practice ite ndo hotel maisha ningothio practice ni muvya muno ndo nena tuva mutango TV thank you asante sana andu ingi yu pe andu metha musesi ola wenda kwina ni wamana studio betha babwana hata peka wata ile to related na producer na kiola wenda kusubingwa studio no manenda chao na chao kone watetheka ni muvya muno asante sana asante haya kendo ndachewe wambe no amala keyboard ningo kuna wathi kwisha wewe andu moka magweme ndo kuna wathi ilotevo mbitaini kenda ni makunia wathi tio ningo kweta nina namba yako ningo kweta no ile mwe 07 na no ya mpesa naindi mwenda musesi ni kilungu cha uya ni uya vamu tongo TV ngwata ni amukamba wina kwa Steven Mwema na Jekonayas wa mwendwa producer wa mbathi ni wa manende palamba this uya wa kadhani wanda kwina ni wa manende undo utona kweka nikenda wese then wa mina kwina na dhani wanda kutoka producer no manasi ndo lawa ile kwetha wina sio tu ambako so thio mumwini tuisoke then tuko na mutaalamu wa studio tunananesie maundu mavya sala twethen